Bokajan Police Station Angkang Arlo, Sukhanjan along Pini at the Porpai Circuit Rachiti Mapromono, Carbianong Autonomous Council Tax Department Atum, Amethangasai Kajiklem Pon Bamahut, Kulat Kebi Atum, Chekom Tun Petsi, Officer Atum Aphan Areng-Ahu, Kepaso Duna Birta, Carbi Daily News Asaimanong, Birta Nangpali. Don Marni, Nanglitum Labang Solamarjan along, Kopilo, Keteglong. Nanglitum, Kopi Keteglong, Lakia Hokpetlo. Laki pini preni pai ingkara troksi hemanarni ada porpai sirkebra chitima pormono Bokajan Police Station Kapardo Sukhanjan ahitiano Carbianong Autonomous Council Tax Department atumpen pini amethangasai kachiklem pon bamahut mate hitialong Kulat Kebi atubalo trading license provisional certificate high hui kelang chali pon bamahutsi haladak kedo araratum mate Kulat Kebi araratum thurpaksi Carbianong Autonomous Council Tax Department DTO officer lapen staff atum Aphan Chekom Petsi pidang Areng-Ahu pasudono Birta kelongdo na tengke Carbianong Autonomous Council Tax Department pen kaping khatpo na tengsi kedamtang pinarni molompen Bokajan Subdivision angkang prekta madimalong Tax Department pen aronalo lapen medu sorkara phanchi pinang jipwalam haihualam thanpachini ponsi padoba mahut ason thotsi pini Sukhanjan alongta humri damsi kelang chori ponchi ahut raratum Chekom dun petlo Halapu, Carbianong Autonomous Council medu saikiatum mate Carbianong Autonomous Council Tax Department klembang atumalong long nikolaralong kele dampen Kulat Kebi ahem puatu wangsi Kulat paching hap toilong lapen kaibong ingchina beng arlong ang kleng hai hui pen bang pharo photrokang bang sosi amulugatum chipengsi Carbianong Autonomous Council medu saikiatum Aphan Chekom Petsi Areng-Ahu pinaan pasoanta dolo Aduntu Kulat Kebi atum lapen ruat thurpakben aseke thepen kahiring padopono lapen Sukhanjan pen Bokajan Police Station alongan armu chejeng padosi kahiring kasarlang padoponsi jume juno alam kanglit anta kaninje alamanta klangpono langdam sinang Sukhanjan along langdam et pulote kichia suatomsi armu kiong la ancho takali hichimalomanta kichia suatomsi Kulat Kebi kiong langdam et pulote phang pharoi sialong phang troxikep sosejot angbaki kichia suatomsi chera et binong bonta Carbianong Autonomous Council aro nangdo chodatomsi pini ani ke Carbianong Autonomous Council atuma Aphan lang protsi Carbianong Autonomous Council Tax Department DTO officers lapen staff atuma Aphan Areng-Ahu Kepaso dunke isi meme lapen kaphele meme alam bino Sorkar Aphan mate Carbianong Autonomous Council aphanta kelang robason mandetlo tangte ilitum Carbianong Autonomous Council alo nangkido dunchot akichi asumate Paroga suatuma Aphan pini Carbianong Autonomous Council pen kopilo ke klem ponji labang solam kia puthak Carbianong Autonomous Council Authority atum non kopilo ke klem ponbo jongsi pini ason Sukhanjan ahithialong kobmatnia Carbian monitpu asonti kopitong ke manponi Carbianong Autonomous Council Tax Department atum Aphan mate sorkara monit atum Aphan ningke kelangrok apiari mate uniform anta ingseketsi Areng-Ahu nangke pasudunke manghumi melam bino Carbianong Autonomous Council Authority arlo nangdo dunchot aparo atumsi iritum Carbianong Autonomous Council Authority asaikia atum Aphan nangke theng nangke chokpi longloke chithelak chijin someme binonglo labang swalong komatsi adai kido komatsi ke chokchelo laki iritum amethang hampang isiang bongsi jarjunang koklo Bangso Phit Carbianong Autonomous Council Tax Department atum Bokajan Police Station OC mate Bokajan SDPO Aphan lamhoi pisi komatsi ke chokchema komatsi laswalam free plan ke klema atum Aphan non mat retarli ponbomlo lapen pini ke chokche bang pho atum Aphan ta police atum pen nepingna ponbomlo tangti labang solam ki kopi koson pensi ke klangma non angton pen langponitha News Report Kebi Daily News regular duty tempo amasi pulang liya phana choi ki pung dom ke theng bililo ke state ke kuri ba leader ba ke Bijay Singh hardware dukan se solai la to akote te ta bijo amasi langlo la to apran dangerous lo ini how bukayan amuni ni tumta mina amuni hondu la sojo ni masi rescue kuri po police station an pon po se peses pi phansi ni pini da ke pini amala so masi ni phana attack lo da silai long comedy lo dak so arlong na ward pulang li pata arlong ward asap
asap soil wala picnic road pe asap soil wala dum kithe apu bi theng dagi tami full prepare bala balti mi dibe chima Atumi aju chima adu be phata ni municipal ke Karbenglong autonomous council phati la ke tek la nili phan kali la pene phan kali lagi la ile tum 6 schedule area long व्यापार के क्लेम नहीं रूल्स दो के कदो वेदा चीनी के कालंग तुमदा चीनी कदो वेदा जला सो टेक्स दुकान नहीं पता न पदों के लसी कदो वे फल अवेयरनेस से बांग चला अच्छा एक्शन देखने नीली नमे नन बांग के लागना को नीली नी हिन पे चुदुरी फन टैक्सेशन डिपार्टमेंट थमन के नाले तुना दोलो नीली के लाटू मास लाइसेंस नसे फॉरएवर से कैंसिल करिन अपना को दुकान डिसमेंटल से पुरने पासो लाता ना आके लगे एते के नीली थाना एते पगली लगे डायरेक्ट गवर्नमेंट काउंसिल मसेरा काइते खाइ भालो ধৰক 9টা বাজে 9:30 বজাৰ মান মই ডিফু যাম বুলি ওলাইছিলোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে টেক্সেশ্যন মানুহ হenti কাৰ্বেংলং অটোনমাছ কাউন্সিল পৰা তেহঁতৰ নৰ্মেল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে সুখাঞ্জনতে মই ডিফু যাওঁতে বাটত সবে ইয়াত বহুতজন কেইজনমান মানুহ আছিলে তাৰ মানে প্ৰায় 700-800 জন মানুহ গোট খাই পেলাই একদম মাৰিম পিটিম একদম মৰাই দে একদম কিবা দে বুলি কৈ পেলাই একদম লাঠি দাও একদম কিবা পাথৰ দি সবে মানে এটেক কৰিব বিচাৰিছে সেই যাওঁতে মই বেলে বচাবলৈ ওলালোঁ তাতে মোকো এটেক কৰিলে ইয়াত চিলাই পৰিলে 3টা তাৰপাছত এইকেইটা দুখ পাইছে এইখিনি দুখ পাইছে এইখিনিকেইটা দুখ পাইছে আৰু ৰড পৰা মাৰিছে মই মানে যেনে তেনে মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য নাই মোৰ উদ্দেশ্য খালি মাত্ৰ এইটো আছে কেৱল আপুনি টেক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মই টেক্সৰ মানুহ নহয় মই বেপাৰী হয় মোৰ ইউনিট আছে সুখাঞ্জন সুপাৰ মাৰ্কেটত মই এই বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কৰোঁ আৰু সবেই মই চিনি পাওঁ টেক্সৰ কথা লৈতো আমি টেক্স দিয়ে আহিছোঁ আৰু তো দি যাব লাগিব সেইটো মই জানো যে কথাটো হ'ল একো হুট পুজ নাই খালি মাৰিম পিটিম আজি 4-5 দিন আগৰ পৰা মই ইংগিত পাই আছোঁ সুখাঞ্জন এইটো গোটেই প্ৰি প্লান হৈ আছিলে তাৰ মাজতে এক নম্বৰ হৈ গ'ল বিজয় সিং তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু তাৰ লগত আৰু 5-6 জন মানুহ আছে তেওঁলোকৰ টেক্সেশ্যন মানুহ যেতিয়া ডিফুৰ পৰা আহে খালি মানে মাৰি পিটি আৰু সিহঁতক হত্যা কৰিব লাগে বুলি সিহঁতৰ প্ৰি প্লান আছিলে সেইটো গম পাই পেলাই মই আজি ডাউট হৈছে মই যাওঁতে ডিফু যাম বুলি আহিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটো কি হৈ আছে ইমান মানুহ গোট খাই আছে কিয় বুলি তেতিয়া মই সিহঁতক বচাবলৈ মই ওলালোঁ সিহঁতে মোক দুখ পালে এখেতেও একদম অৱস্থা নাইকিয়া পৰিছে তেখেতক মই প্ৰথম মই ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰ লগত 2-4 জন আছে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ এনেকা কৰি পেলাই যেনে তেনে জান বচাই পেলাই আমি আহিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসন মদত লৈ আমি হস্পিটেললৈ গৈছোঁ tax officers. They proceeded to this Sukhanjan and Sukhanjan said in order to check trading license and provisional tax. It is seen that most of the traders did not possess trading license, so they came here only in order to check and also to inform them to obtain trading license from the office of the Supreme of Taxes, Tipu. And this morning, and I came to know that some mishandling them and started beating them when I saw in the videography. So, and as directed by our authority, I came here directly, and we will not compromise to those culprits who manhandling our officer. One Nixon Trang, he has been manhandling, and one person called this is Mr. Tokbi, and he was badly beaten by some miscreant. And now I have seen that I had already discussed and talked with the SDPO Bugajan and also OC Bugajan that they have been arrested already. They are under police custody. So I thank all the police, the Bugajan police official, and for timely action. And from their timely action, and now we are in the police station. So I thank my some officer for their activeness. Thank you. Media personnel for coming here, and I appeal to all the business trader associations that not to repeat such a. It is our appeal that trading licenses must
because it has been uh, requesting several times to all business traders that to obtain the trading license is must. That is the rule as per rule of the autonomous council. Thanks for the autonomous council. There is something similar to trading license and professional tax. The Chekom si bang itu, aron na tingkan. Lasili tu bang unhun bang bom hut. Ilit tu bang nili garinda pasang sila. Lai inut dekat culprit do nili ma has ma tek api chino rejoicing amne. La bang skuti ben bang si hang sarlang lo. Dokan ikir no pulam le. Lalu ni tu ni bang ordu cek lo. Nili mobile tenang chilo nili garida saji nang hek lo. Lalu Lalu tuhan depan, ini tuhan nangis cok masih, tuhan pre-plan lo, tuhan nangis cok nanti masih, lalu yang pangsam dun lo, lason kali, itu mta aron nanti masih, bang, ini tuhan jung hane ke bang ali, pram lo, itu mah department do, itu mta, lalu ini tuhan lah, goma sini tuhan bang nanti tuhan, lah kulat kita be tuhan nangke aron nanti pesa ko, atau kan kami sil ko, aron do, lagi sil pun cek ko, lalu ini tuh authority do, lalu sinon out po, lalu ini pani kan ke inang lo sih, inang, lalu ini lekal fit mantan ada polis tuh, memang ribom. Intentionally sih, ini teman, yang di mana follow, di cerita next uniform next dak delo, penang salo penut, nili pan nangkap penut, tunggu, mungkin tok be, alang nili bang bete, nili pan tapi dam, laan lo jo, pini ke. Lasi metang lah seterak sini so milo jo, metang ding lo masih, lasi latung bang ke tripen, latung bang ke intention sulit sih tuan nang apa sih latung ini tuan perang kan, non PR julong itu bani tuan biota nang, dal, latung ta renewal fund bang sih milo, apor ting kan klaim nang po, lasi gabi tuan tapi ini tuan office nang hobby nang po, office ke joka sini lo, kalau milang Thomas Council Tax Department lo, lasi ledak tuan nang hobby nang po, hobby lo te kopi ke summa, itu main tanang po. Ini soalnya kalau license kami tuh tamil itu mana, kopi sih doma kami mah, kopi pindah sinang ji mah itu mana junang po, non bana pukuli itu mah, nil tuh pan intensely sih itu mah, nereng nih sinang pasal dulu, lalu, lagi itu pan itu panang lang kot kali lagi kalau bilang Thomas Council senang lang plot sih latum ke claim Cina, latum mah Cina sih latum ke claim, lasi koma sih license ke doma kami mah, nil tuh bangwit ini tuh Cina dulu, lasi lagi ini tuh kelang nil tuh makam lo mati.